Pozdrav i dobrodošli na Lingua Croatica, vaš početnički podcast. Hvala što ste se odlučili poslušati drugu epizodu. Stan, apartments. Pozdrav, moje ime je Robert i danas ću vam pričati o svom stanu. Živim u malom stanu u Njemačkoj. Moj stan se nalazi u mirnom dijelu grada. Ima 3 sobe, spavaču sobu, dnevni boravak, kuhinju i naravno kupatilo. Nažalost, moj stan nema balkon, ali ima pogled na lijepi vrt. U spavačoj sobi imam krevet, ormar, noćni ormarić i radni stol. Tu često radim i učim jezike. U dnevnom boravku imam kauč, televizor i stol za jelo. Kuhinja je mala, ali praktična. U njoj imam hladnjak, pečnicu i šank gdje ponekad doručkujem. Moj stan je udoban i topao. Nije velik, ali mi se sviđa jer je blizu trgovina, parka i javnog prijevoza. A sada vi. Gdje vi živite? U stanu ili kući? Koliko soba ima vaš dom? Slobodno odgovorite u komentarima. Nove riječi. New words. Stan, apartment, kuća, house, soba, room, spavača soba, bedroom, dnevni boravak, living room, kuhinja, kitchen, hladnjak, fridge, pečnica, oven, stol, table, couch, ormar, wardrobe, balkon, balcony. Don't forget to give this video a thumbs up, and if you like this podcast, make sure to subscribe for more episodes in the future. Doviđenja i čujemo se u sljedećoj epizodi.